Di ste tehnotračeri, danas sam sa tehnočelovcem, bivšim tehnočelovcem, ima kosu. Jebi ga, kaj da vam gledam? Da, pokrećemo novu, ajmo to reći, sezonu, seriju. Uglavnom, više videa, playlist koji će biti retro teh. Znači, retro tehnologije od kad se još niste rodili, ni vi, ni mi, ni dobro, neki A većina djece ne zna. Da, većina djece ne zna. Da vas upoznamo. Dobro rečeno, sviđa mi se. Danas imamo Game Boy. Klasik Nintendo Game Boy koji je izašao u Japanu 1989. U SAD-u isto 89. a u Europi 90. Uglavnom to je mali ručni, klinci danas znaju za PSP i sviraju igrice na mobitelima, ovo je bilo prije mobitela, prije PSP-a, prije svih prenosnih konzola, ovo je prva prenosna konzola koju ste mogli uzeti sa sobom. Je masivna, je ogromna, ali da. Uglavnom ima 8-bitni CPU, što je apsolutno ništa naprema današnjim mobitelima koji imaju puno, jako. Octa-core procesore od par gigaherca i dobro. Uglavnom ide na 4 baterije obične AA ili na 6 V na DC jack sa strane na napajanje. Ima 2 gumba tu A i B, Start, Select i mali D-pad s kojim se krećete sa likom na ekranu. Sa lijeve strane ima kotačić za kontrast jer ovo je monokromatski zaslon, znači on ima 4 nijanse sive boje, to je to, nema boje, nema ničeg, samo sivi pikseli. Rezolucija ekrana je 160 x 144 piksela, što je užasno malo i nema pozdinsko osvjetljenje, tako da trebate nekakvu lampicu ima da vam osvijetli to. Jer je to inače kad ste se vozili po noći, kad bi to igrali, bi svaki put tražili svjetlo. Loviš svjetlo izvana. Lovite svjetlo rasvjetu na ulici, to je bilo ono, igrao si svakih 3 sekunde, ovisi koliko ste se brzo vozili. Da. To je ono. A kad si ušao u tunel, onda kad je bilo svjetlo, onda ideš. Da, taman je bilo. Uz njega, uglavnom ona sebi ima još kotačić za zvuk, dolje ima 3,5 mm da si možete slušalicu uštekati, koji je čak i stereo, ne bi vjerovao. Nije mono, ima gore mono, ima mono zvučnik, ali stereo 3,5 mm, tako na slušalicama ste imali stereo zvuk, tu mono zvuk. I uz njega, i ima ovaj Nintendo Link kabel, koji imam original, ne bi vjerovao, još upakiran, nikad otpakiran. So fresh. Nintendo Link kabel ima ovaj na sebi serijski port koji to uštekaš tu i to uštekaš u drugi Game Boy i možete si slat Pokemone, možete igrat multiplayer, Tetris, možete sve živo ili tu se mogao Game Boy printer uštekat i onda možete printat male ovak sličice, doslovno 160 x 144 piksela koje su se printale 15 minuta, jedna slika. Sa naljepnicom koju možete negdje zalijepiti. Ovo nisam ja znao. Ozbiljno? Ovo nisam ja znao. Ko startne igrice za Game Boy su u većinu slučajeva dolazili Tetris, koji ste možda dosta vas vidjeli, i Super Mario Land, jedinica. Šte dvije, uglavnom, na koju foru je funkcionirao Game Boy. Imao je iza ovaj slot u koji idu ti kartridži unutra, naravno, puhanje u kartridž i kad se stavi unutra, on škljoca na mjesto i prekidač za paljenje i gašenje odmah i loka taj kartridž unutra da ne može ispast tokom igre van. I uglavnom da, nije bilo gore preload igrica, nego sve je bilo na ovim, ajmo to tak nazvati, disketama, tim kartridžima koji su išli u sve živo i neživo. Ovi su tu za Game Boy, mali i da, kad si išao negdje na put ponio si 6 tih. Da, ovo je meni najdraža, mada je ruska, ja volim Madaraša, ali ovo je meni najdraža igrica. Da. Tetris, Super Mario, držiš ju na lopak. Ovako. Čekaj, hoću fokusirat na... Ajde, fokusiraj. Da držiš naopak opet. Evo Tetrisa i evo Super Mario Land. Znači te dvije igrice su dolazile ko startne uz većinu Game Boya. Vraćam se na nas. Ovo je čak bio dobar, tu smo. Ako smo malo mutni, sorry. Da, uglavnom to je bila prva epizoda sa Game Boyem. Klasik, doslovno klasik svih današnjih prenosnih konzola, mobitela, PSP-a, PS Vita, sve što je na PS. Da, to je više manje to, ono. Pa da. Gledao sam kaj još ima prenosnih konzola da su ono baš poznate, da se probio,
ovo je započelo sa svime, znači 89, ovo je prva ručna konzola koju ste mogli nositi sa sobom. I s time da je na paketu baterija, znači na 4 baterije držao 3 ili 4 sata, tak nešto. Znači to je doslovno kurilo kroz baterije i zato je bila dobra investicija ovaj DC Jacka se doma da možete igrati. Ali znaš kaj je još bilo? Onih na placu kad bi kupio onih jeftinih plastika. One kopije kaj imaju gore, tak. imaju gore preloadene igrice. Da, to su sve kopije Game Boya, ovo je pravi Game Boy i težak je kad se staje baterije i masivan, doslovno masivan, u cijelu ruku ide. Da ubite čovjek jednostavno. Da. Kad ste ređali ono nije ništa bilo njemu, ali... Hitiš ga van, a pogodiš čovjeka i da, i onda ideš na sud. Tako da, evo, to je to prva epizoda. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi kad će to biti. Kad ćemo snimati sljedeću epizodu Retro Teha, od sad si ti s nama u Retro Tehu i da, to je više ja sam sad novi član, mada izgledam ko... stari član, ali dobro. Da. Vidimo se svi, aj zdravo, ja uopće nemaš. Pozdrav.